Dobro večer, dobrodošli poštovani gledaoci. Srbija je i dalje okovana snegom i izuzetno niskim temperaturama. Nažalost, registrovane su i 4 žrtve smrzavanja. Dvojica muškaraca, otac i sin iz Duge Poljane kod Gadžinog Hana, preminula su zbog niskih temperatura. U nedelju je u Vranju preminuo i 56-godišnji muškarac. Utvrđeno je da je on u toku noći izašao po drva za ogrev i da se najverovatnije okliznuo i pao. U bolnici je preminuo i Zoran Stojanović, koji je sinoć evakuisan iz sela Strešak u Poljanici kod Vranja. On je preminuo u zdravstvenom centru u Vranju, a direktorka opšte bolnice u Vranju, doktorka Ljiljana Antić, kaže da je čovek primljen u veoma teškom stanju, mokar sa promrzlinama i da je preminuo od akutnog infarkta miokarda, što je inače posljedica smrzavanja. Stojanović je živeo sam i u veoma teškim uslovima, a vatrogasno-spasilačke jedinice sinoć su uspele da ga evakuišu. Gosti Belem televizije su upravo vatrogasci i spasioci koji u ovih proteklih nekoliko dana vrlo požrtvovano rade. Sa mnom u studiju su gospodin Srđan Nikolić, komandant vatrogasno-spasilačke brigade iz Niša. Dobro večer, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobro večer. I gospodin Marko Radovanović, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Nišu. Dobro večer. Hvala što ste odazvali poziv u Belem televizije. Na društvenim mrežama objavljena je fotografija vaše kolege Miodraga Rajkovića sa zaleđenim trepavicama, koja definitivno najbolje ilustruje u kakvim uslovima ste vi radili u proteklih nekoliko dana. No pre nego što se osvrnemo na tu situaciju, šta se sve dešavalo na autoputu, najpre nam recite, gospodine Nikoliću, koliko ste vi imali poziva upravo da prosto spasite ljude u nekim zavenim selima? Pa, kao što i gledalci znaju, cela ova priča je počela u ranim jutarnjim časovima na Badnji dan. Vatrogasno-spasilačka brigada Niš je obavljanju svojih redovnih aktivnosti počela da dobije informacije sa terena da je došlo do zastoja na putnim pravcima, na autoputu i na ostalim putevima. U skladu sa svim tim, mi smo po našim planovima i procedurama povećali broj izvršioca i povećali spremnost i mobilnost vatrogasne jedinice kako bi odgovorili predstojećim i meteorološkim najavama i najavama koje smo dobili iz sektora za vanredne situacije za povećanje spremnosti i mobilnosti. Mi smo od tog jutra na Badnji dan u toku božićnih praznika i u toku jučerašnjeg i današnjeg dana na teritoriji koju pokriva vatrogasno-spasilačka brigada Niš, a to je Nišavski upravni okrug, intervenisali ukupno 17 puta, od toga 12 puta na teritoriji grada Niša i 5 puta u opštini Svrljig. Pored ovih intervencija koje su bile u gradu Nišu, Gornjem Međurovu, Kamenici, Gornji Komren, Vrtište, Trupale, Donja Trnava, Prosek, Mezgraja i autoput na više mesta na autoputu. U Svrljigu smo intervenisali u selima Kopa i Košara, mesto zvano Vetrilo, Manojlica, Periš i Jalovik izvor. Vatrogasno-spasilačka brigada Niš je dobila i pozive za 2 sadejstva na teritoriji opštine Kuršumlija, gde smo intervenisali 8. januara, znači u nedelju, i također drugo sadejstvo na teritoriji opštine Leskovac, tačnije planina Kukavica, selo Okruglica, mesto Ravni Del, gde je naša ekipa danas bila upućena da pruži pomoć kolegama iz Leskovca. Dobro. Hoćemo li najprije da se orijentišemo malo, recimo, na vašu intervenciju u okolini Niša, pošto ste pomenuli određena sela, Kamenicu, Gornje Međurovo, Prosek i tako dalje. Pa, Badnji dan i taj prvi dan, 6. januar, je bio najkritičniji dan, to i naši građani znaju. Dobro. I tada je bilo i najvećeg broja tih događaja, a ukupno na tim događajima angažovano je na niškoj teritoriji 49 vatrogasaca sa 21 vozilom na svim tim događajima i tu je spašeno i evakuisano iz snežnih nanosa 38 lica. Pored 38 lica i jednog psa smo spasili. Da li se radi uglavnom o starim osobama? Ne. Ovdje su lica koje su bile na putnim pravcima uglavnom. Znači zavejani, koje su bila u vozilima. Bilo je tu i starijih, bilo i mlađih, bilo i dece. Znači nije bilo isključivo starijih ili nekog uzrasta. Bilo je tu lica za koje smo dobijali dojave da su slabijeg zdravstvenog stanja i mi smo naravno takve događaje stavljali kao prioritet.
i upućivali smo veće snage, nekada i duple snage srazmerno proceni. Ako ne možemo iz jednog pravca, onda smo pokušali iz drugog, a to znači upućivanje druge ekipe. Stalno smo bili u vezi sa našim operativnim centrom Uprave za vanredne situacije. Stalno smo bili u vezi sa ekipama za raščišćavanje snega, sa ekipama saobraćajne policije na terenu kako bismo mogli da na što adekvatniji način dođemo do tih ljudi i pomognemo. Opet da ponovim, znači mi smo uspjeli da 38 lica evakuišemo i spasimo tih niskih temperatura na teritoriji grada Niša na ovim putnim pravcima, a na teritoriji Svrljiga vatrogasno-spasilačko odeljenje Svrljig, gde je angažovano 10 vatrogasaca sa 5 vozila, uspjela je da spasi i omogući da se sklone 8 lica sa tih područja gde su oni bili zavejani. Ukupan neki zbir je 46 spašenih lica za ovih nekoliko dana što je vatrogasno-spasilačka brigada uspjela da uradi. Dobro, evo mi sad gledamo snimke Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije. To je neka akcija koja je trajala 14 sati i oni su dostavili hranu i lekove stanovništvu u regionu Poljanice i u selu Studena, koje je ostalo bez struje, ali predlažem da sada pogledamo fotografije koje ste nam vi doneli. A vi ste, gospodine Radovanoviću, direktno učestvovali u ovoj akciji spašavanja zavejanih ljudi na autoputu, je li tako? Kako je sve to izgledalo u petak, tokom dana? Pa da vam kažem, petak je bio jedan od onih dana koje vatrogasci i spasioci potajno priželjkuju da nikada ne dođe. Situacija koja je bila u samom gradu jeste bila loša, ali kudikamo povoljnija nego na autoputu. Sama činjenica da u gradu nije bilo smetova, a da je na autoputu bilo smetova 1,5 i 2 metra. Čini mi se to nije skoro dogodilo. Pa ja sam čuo... Da dođe do prekida do prekida, da, do tolikog prekida saobraćaja, jer je tog dana više puta prekidan, odnosno, da, prekidan i puštan u saobraćaj autoput. Mi smo dobili dojavu da od naplatne rampe Najs do Niša, to je jedan, da kažem, znaju naši sugrađani, kratak deo autoputa, došlo do zakrčenja i da tu na tom delu ima nekih 30-ak vozila koje su zarobljeni smetom. Dobili smo dojavu da i u toj koloni ima jedna mala beba koju je potrebno što pre izvući iz te kolone i skloniti negde na toplo. Naravno, kao i svi vatrogasci i spasioci, nismo mnogo razmišljali o tome. Skupili smo se, spakovali opremu i uputili se put autoputa, odnosno put te zavejane kolone. Kad smo došli na sam izlaz iz grada Niša do skretanja onda za Čamurliju ili dalje produžetak za Najs, mi jednostavno nismo vidjeli metar ispred sebe više. Toliki je vetar bio i tolika je mećeva bila da su nas kolegi iz saobraćajne policije preusmerili na kontratraku, tako da smo mi odatle maltene do Najsa išli u kontrapravcu. Jako je veliki rizik bio što smo to radili prvo za same spasioce, jer nismo znali... Ko može doći iz suprotnog pravca. Tako je. Evo ja ću da budem krajnje otvoren i iskren i reći ću vam, više puta sam kao otac, kao sin, kao suprug pomišljao da li to treba da radim, šta to ja radim, jer je jednostavno, kažem vam, kad ne vidimo kraj haube od auta koji vozimo, a non stop su išli ovi koji čiste ovaj put. Vrlo rizična situacija, jasno. Tako, vrlo rizična situacija. Ali onaj Markov vatrogasac u meni jednostavno nije stao i nastavio je dalje. Uspeli smo da stignemo do početka te kolone. Vukli smo te sanke, odnosno taj kvad koji mi imamo, to je ono vozilo sa gusenicama koje može da gazi i dubok sneg. Da, spustili smo ga, dvojica kolega, Rajković i Vidojević. Rajković je onaj sa zaleđenim trepavicama. Da, malo čas smo vidjeli fotografiju, da. Su odmah otišli tamo i počeli sa tim raščišćavanjem. Mi smo morali da sačekamo jer naš auto nije mogao da ide dalje zbog smeta, da dođu kolegi iz Srbije autoputa da očiste taj deo, pa smo onda i mi otišli tamo i pomagali im. Tako da je, mislim, na kraju se sve lepo završilo, na kraju je cela kolona bila izvađena iz smeta i upućena
dalje. Jasno, ali opišite nam tu atmosferu kad ste došli upravo do tih zavejanih vozila. Čuo sam da je bilo i situacije gde zapravo vlasnici automobila nisu ni želeli da napuste automobile. Ali najpre, recite mi, bebu ste uspešno, je li tako, transportovali do Niša? Pa ja moram da vam kažem da bebu nismo evakuisali, odglavili smo, odnosno oslobodili smo auto kome je bila beba i zajedno sa svim ostalim autima koje smo oslobodili je i beba naravno nastavila bezbedno svoj put. Dobro. A je li istina da prosto neki vlasnici automobila nisu, govorim dakle o nekim zavejanim automobilima, pa da neko ne želi da... Imali smo i te slučajeve. Na autoputu, konkretno u ovoj intervenciji, nije bilo takvih slučajeva, ali smo u toku dana tog 6. imali par slučajeva gde ljudi jednostavno nisu htjeli da napuste svoje automobile, a mi nismo mogli da ih izbavimo iz Mećave. Mogli smo njih, ali njihova vozila nismo mogli. Ali naravno ni te ljude nismo ostavili tek tako. Uspeli smo da ih nagovorimo da pođu sa nama i na kraju su svi bili, da kažem, bezbedno smešteni na toplo, dok nismo odglavili njihove automobile i onda su oni dalje nastavili. Da, možemo sada da nastavimo da gledamo one kadrove Ministarstva unutrašnjih poslova. U pitanju je sektor za vanredne situacije. Recite mi, kakva je bila atmosfera na samom licu mesta? Da li su ljudi bili, prvo, kako su vas dočekali, verovatno vrlo srećni i radosni, je li tako? A sa druge strane, da li su bili prilično nezadovoljni celom tom situacijom? Eto, dogodilo se to, oni su stajali nekoliko sati na tom mestu i tako. Kakva je bila atmosfera? Pa znate kako, kad se neko nađe u takvoj nekoj situaciji gde preti i potencijalna opasnost da mu život bude ugrožen, naravno da nije baš jednostavno i da nije baš prijatno. Bilo je raznoraznih reakcija, bilo je tu i mlađih i starijih ljudi i, da kažem, bolešljivih ljudi, tako da su stvarno reakcije bile i negodovanja su bila naravno ne na račun vatrogasaca. Ali da vam kažem nešto, kad vi trebate da se borite protiv prirode, da li je to ovakva snežna mećava ili je to poplava ili je to zemljotres, to je jako teško. I jednostavno ne možete da predvidite šta će dalje da se desi. Tog dana, 6. januara, celog dana je duvao vetar na tom delu. Tako da kažem, autoput je bio više puta otvaran i zatvaran. Jednostavno, kamioni koji su čistili autoput nisu uspjeli da pomere, da počiste taj sneg koliko ga je vetar nanosio. Ali kažem, jednostavno, apsolutno niko ko je zatražio pomoć vatrogasno-spasilačke brigade i vatrogasno-spasilaca nije odbijen. Naravno. Sada se vratimo na vaša konkretno iskustva. Pomenuli ste dakle ove intervencije, dakle 12 intervencija na teritoriji Niša, 5 na teritoriji Svrljiga i tako. I sada kada govorimo o tim zavejanim automobilima, da li, pošto ste bili na licu mesta, da li prosto ti vozači nisu imali zimsku opremu ili je to prosto se dogodilo da budu zagonjeni? Uzrok je da automobil u tim nepovoljnim uslovima stane ili se zaglavi zbog toga što nema zimsku opremu. Međutim, ovo su ekstremni uslovi. Ovdje ni zimska oprema nije mogla da pomogne da vozač, da li sa većim ili sa manjim iskustvom, prođe kroz smet. Jer jednostavno uslovi su bili takvi da je i posle čišćenja vozila koja raščišćavaju te smetove na putevima, znači prvo ne sneg koji padne, posle smetove koje vetar nanese, vrlo brzo se stvaraju novi smetovi. Mi smo imali i automobil koji zađe u taj smet, jednostavno sa bilo kakvim zimskim gumama ili lancima ne može da pređe. Da je to bilo tako, ne bi se stvarale toliko dugačke kolone. Lako je da se taj automobil ukloni i da ostali koji imaju zimske gume nastave. Tu dolazi do takvih zastoja da se u koloni nađe veliki broj automobila. Naravno da je prioritet da se raščisti taj putni pravac kako bi se svima omogućilo da prođu tim putem. I to je najjednostavniji način spašavanja, da se svima omogući prolaz. Ali vatrogasno-spasilačka brigada dobija informacije o ugroženim licima i mi tragamo za tim licima i ta lica evakuišemo
imali smo slučaj u toku te noći Badnje veče na Božić da smo evakuisali 8 lica, 6 makedonskih državljana i 2 naših državljana koje smo evakuisali i smestili za početak u vatrogasno-spasilačku brigadu. U toku noći kompletna uprava je bila na nogama i preko štaba za vanredne situacije tražen je smeštaj za ta lica. Ali srećom ekipe su raščistile put i mi smo ta lica vratili do svojih vozila i oni su produžili put. Ima slučajeva da su nas građani, to je bilo na teritoriji opštine Svrljig, sutradan ili preksutra zvali, oni su napustili svoje vozilo i dobro je što su tako radili, nisu sebe stavili u neku tešku situaciju, a onda su nas pozvali, rekli su da im je vozilo tu i tu, mi smo otišli, pomogli im da razglavimo vozilo i oni su također produžili dalje. Vrlo je bitno da građani kada dojavljuju vatrogasnoj jedinici daju tačnu lokaciju i daju tačne okolnosti koje su. Mi smo, moram da kažem i da to skrenem pažnju ovog puta građanima, imali neke informacije koje su bile nepotpune, koje su bile polutačne, mogu da kažem. Kao na primjer? Nelogične. Pa, na primjer, da ne dobijemo kontakt telefon od tog lica. Ne dobijemo tačnu lokaciju. Počne priča sa nekom bebom, jer znaju da ćemo dati prioritet toj intervenciji, a posle se ispostavi da u tom vozilu nema. Tako je. I to vrlo otežava. To su zloupotrebe. Znači, mi usmerimo naše snage, a naše snage su koliko god da su, one su ograničene. Mi usmerimo naše snage, pozivamo novo ljudstvo, znači od kuće, povećavamo broj izvršioca, povećavamo broj angažovanih vozila, ali kao što se rekao malo pre, to nije neiscrpno. Također, i pored toga s kolikim brojem raspolažemo, mi moramo da računamo i da imamo deo odmornih snaga. Jer naš posao je 24 sata. Mi moramo i sutradan i u ovim uslovima da imamo zdrave ljude koji će doći na posao. Tako je, ali vi ovih proteklih dana niste radili samo 8 sati, je li tako? 8 sati, to je već neko vreme koje mi priželjkujemo, ali takvo radno vreme mi nemamo. Znači, mi imamo znatno... Dok se ne završi akcija, vi ste na radnom zadatku, je li tako? Da, imamo daleko duže radno vreme i hoću da kažem da i pored svih ovih događanja vezano za snežne padavine i niske temperature, došli i do požara, je li tako? Vatrogasno-spasilačka brigada Niš je imala, da kažem, jedan uobičajen broj požara za... Ali o tome ćemo nešto kasnije, jel može, o požarima. Interesuje me ova vaša akcija u opštini Kuršumlija. Rekli ste da ste imali 2 sadejstva, kako ste rekli, u opštini Kuršumlija i u opštini Leskovac. Šta to znači? Da li to znači da je tamo bila situacija vrlo urgentna i da je njima bila preko potrebna pomoć? To znači da je sektor za vanredne situacije, Uprava za vatrogasno-spasilačke jedinice organizovana tako da mi u celini predstavljamo jednu, da kažem, zajedničku snagu vatrogasno-spasilačkih jedinica na teritoriji Republike Srbije. I gde god da se ukaže potreba da je potrebno uraditi neki obimniji zahvat, zahtevniju intervenciju, potrebna specifična oprema, iskustvo ljudi, broj ljudi, znači tu smo vrlo za kratko vreme uvezani i upućujemo naše snage. Također možemo i da tražimo pomoć iz drugih jedinica i upućujemo naše snage, znači pomoć kolegama. To je bio slučaj kolegama iz Prokuplja, tačnije mi smo na opštini... Šta se dogodilo u Kuršumliji? To je vatrogasno-spasilačka jedinica Prokuplje je tražila za svoje vatrogasno-spasilačko odeljenje u Kuršumliju da mi izvršimo prevoz medicinske ekipe i hrane. To je urađeno. Ekipa koja je ove godine učestvovala ima iskustva i njima je poznat teren. Oni su i prošle godine učestvovali na tom raonu. Vodite se i tom činjenicom koji ima iskustva na određenom terenu, je li tako? Naravno. Čim su im rekli da idu u Kuršumliju, rekli su znamo gde idemo, bili smo prošle godine. Što nam je bilo znatno olakšanje u ovom slučaju i ta intervencija je završena sa izuzetnim uspehom. Danas je slična takva ekipa bila upućena, kao što se rekao na početku, u pomoć vatrogasno-spasilačkoj jedinici Leskovac, na planini Kukavici, selo Oruglica, mesto Ravni Del. I mi nismo bili u mogućnosti da dođemo do tih kuća do koje smo krenuli danas, zato što su ekipe došle do putem koji je buldozer raščistio. Kad smo zašli iza, odnosno ispred buldozera, gde je neočišćeni deo,
Tamo su naše kolege dale izveštaj da je visina snega skoro 2 metra. 2 metra. Na pojedinim mestima postoje smetovi i oko 5 metara. Neverovatno. Ni Sanke, I niste uspeli da se probijete. Ni Polaris, kvad sa gusenicama jednostavno propada u ovom lakom... A kome je pomoć potrebna tamo? Tamo je bila potrebna pomoć ljudima u tom naselju gde postoji bolesna osoba do koje treba prići. Znači, i iz leskovačkih medicinskih ustanova su sa nama krenuli, sa leskovačkim policajcima i vatrogascima su krenulo i medicinsko osoblje. I ta akcija nije prekinuta. Ta akcija će se nastaviti kad buldozer bude raščistio put gde možemo mi ipak prići, pa kad bude neka manja distanca u pitanju, to će se sigurno dogoditi sutrašnjeg ili nekog dana unapred, ali u svakom slučaju mi ne odustajemo od tog zadatka. Moramo da napravimo pauzu, gledamo reklame pa se brzo vraćamo u studiju. Reklame. Dobrodošli natrag, prati emisiju Između redova, otvoramo i brojeve telefona za vaše pitanja. Gospodine Radovanoviću, zaboravih na početku večerašnje emisije da vas pitam šta se dešava sa potragom za čovekom koji je nestao iz Gornjeg Komrena u četvrtak uveče, je li tako? Krenuo je sa prijateljima za Badnjak. Da, u četvrtak uveče su njih 4 iz Gornjeg Komrena krenuli u atar sela Huma da donesu Badnjak kući. 3 njih se u petak rano ujutru su se vratila kući, jedan se nije vratio. Još uvijek se traga za njim. Mi smo odmah po dojavi, znači to je bila, ja mislim, prva intervencija tog petka, tog 6. Krenuli u potragu. Bili su jako teški vremenski uslovi, jako nepovoljni, ali smo mi do kasnih večernjih sati, znači ne do kasnih večernjih sati, nego do kasnih popodnevnih sati, čak smo i po mraku pokušavali da tražimo, jer moj mobilni telefon još uvijek negde bio u funkciji. Bio je u funkciji. Da. Dobro. Ali evo do današnjeg dana još uvijek nije nađen. Svakodnevno se vrši potraga za tim licem i mislim, vidjet ćemo. Da li su otežavajuće okolnosti ti nanosi snega? Jer koja je zapravo to površina koju vi gledate? Nama je locirana površina prečnik kruga je nekih otprilike kilometar. Samo kilometar? Da. Pa nije to samo kilometar. Po onakvom terenu prečnik od kilometar je jedan dosta veliki prostor, pogotovo kad je sve to pokriveno snegom, negde je sneg 10-15 cm, negde je sneg 3 metra. I vi trebate da pretražite taj ceo pojas. Kažem, pored sektora za vanredne situacije iz MUP-a Republike Srbije su učestvovali, odnosno učestvuju u pretrazi terena još i odred žandarmerije iz Niša i policajci i policijske uprave Niša. A kako su vaše saznanja? Kako je došlo uopšte do situacije da se oni izdvoji iz grupe? Pa po rečima prijatelja, odnosno tih drugara koji su bili sa njim, između ostalih je i njegov rođeni brat bio sa njim. Oni su imali tu nesreću da ih je to nevreme i to loše vreme u stvari zadesilo baš tamo u šumi. Oni su se sklonili u neku kolibu, a to lice koje je nestalo i za kojim tragamo je izašlo da iz traktora, pošto su oni išli traktorom koji su zaglavili negde usput, izašlo da ispusti vodu iz traktora da ne bi smrzao traktor. I posle toga se više nije vratio. Tako da ova 3 su se vratila, on se nije vratio. Kažem, telefon mu je bio do tih večernjih sati u funkciji, sada više nije. Tragamo za njim. Mislim, bilo kakve prognoze i bilo kakvi komentari bi bili suvišni. Jasno. Koliko ste imali poziva zapravo iz nekih staračkih domaćinstava? Evo, govorili smo zapravo i o vašim akcijama u Kuršumliji da se dođe do osobe kojoj je potrebna hitna zdravstvena intervencija i tako je sada. Inače ovde, koliko ima takvih starih ljudi koji prosto ne mogu lično da dođu do neke zdravstvene ustanove, potrebni su lekovi, potrebna je hrana. Evo, od gradske većnice zadužene za socijalna pitanja saznajemo da je ovih dana bilo dosta pitanja da li grad Niš može da obezbedi dodatni ogrev nekim socijalno ugroženim građanima. Gradska većnica Tijana Đorđević biće gošća za 2 dana upravo u ovoj emisiji. Znači, koliko je tako nekih nemoćnih ljudi kojima je potrebna pomoć? Znate kako, ne samo u ovoj situaciji kad su ovako loši vremenski uslovi,
Svakog dana mi imamo pozive od tih starih, bolesnih ljudi kojima je jednostavno potrebna pomoć. Nekad se desi da neko lice koje samo živi u stanu, a bolesno je, padne iz kreveta i ne može da ustane da otvori vrata. Ne može da dođe i nas zovu na asistenciju ekipe hitne medicinske pomoći koje dođu ispred vrata takvog stana i jednostavno ne mogu da uđu unutra. Kažem, takvi pozivi su apsolutno svakodnevni kod nas i imamo iskustva sa tim stvarima, razumemo te ljude i u ovom sad periodu... Ali sada u ovoj situaciji, da, jer mi vjerovatno imamo neka zavejana sela, je li tako, do tih sela nisu putevi baš prohodni? Pa evo, pričali smo o tome. Mi funkcionišemo tako. Vatrogasno-spasilačka brigada funkcioniše tako da ide po pozivu. Da, jasno. Na sve pozive smo apsolutno izašli. Postoje par slučajeva sad u ovom periodu, u vreme, odnosno za vreme ovog nevremena, da smo išli sem ovog sadejstva koje smo davali Leskovcu, gdje jednostavno nismo uspeli da dođemo iz razloga jer jednostavno nije bilo moguće probiti se do tako. Naravno, ne odustajemo od toga, idemo dalje i čekamo sutrašnji dan da vidimo da li će da budu malo povoljni vremenski uslovi i da li će moći ta tehnika mehanizacije da još malo pročisti taj put, da mi još malo bliže stignemo do te kuće pa da onda možemo sankama da odemo tamo. Da, u okviru vaše jedinice je negde 86 ljudi, je li tako? Da. Dobro, nećemo sada govoriti o tome da li je to dovoljno ili ne, ali me interesuje na koji način pravite raspored koliko ljudi će činiti određenu ekipu u zavisnosti verovatno od same situacije i od same intervencije. Da li će recimo 5 vatrogasca krenuti na određenu intervenciju ili će krenuti samo 2? Pa evo, reći ću mi na to prvo pitanje kad kažete da imamo 86 vatrogasaca u Nišu. Ako znamo da vatrogasci i spasioci vrlo često rizikuju svoje živote zarad spašavanja drugih života, naravno da nikad nije dovoljno takvih spasioca i da ih uvek treba više. I tih 86 koliko nas ima u Nišu nije nas dovoljno i treba da nas ima više. A prioritete pravimo, odnosno broj i količinu i broj ljudi i broj vatrogasaca koji će da izađe na teren, pa baš po tome kakvu dojavu primimo. Kad smo u nedoumici i kad dobijemo neku poluinformaciju, uvek pošaljemo malo više ljudi nego da verujemo tom nekom. A nema ništa, ne gori tu ništa, dođite samo da pogledate. Ne. Mi pošaljemo više ljudi i obavezno odemo na lice mesta, proverimo, pa nam čak kažu nekad usput i da su oni ugasili požar, ali dok mi ne odemo i ne vidimo kako to izgleda, da li je stvarno ugašen požar, mi to ne prepuštamo slučaju. Govorit ćemo u nastavku o požarima, pre toga ćemo samo uključiti gledalce. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Javljam se iz Donjeg Komrena. Dobro. Slušamo vas. Hoću da vas zamolim, pošto slušam ovo što se dešava sve. Zatvorili su me ulicu, ovi čistaci što čistu ulicu. Šta da radim s njim? Prijavio sam u SUP, tamo ne u SUP, nego u ovi za čistoću, oni kaže da doćemo. 2 puta javljam, niko ne dolazi. Ne mogu pešice da izađem, a ne drugi s auto. Aha, hoćete da kažete da vam je ulica neočišćena, jel, u Donjem Komrenu? Nije, zatvorena je ulica sa snegom od strane druge ulice. Od strane? Od strane druge ulice. To je u Rujničku. Dobro. Jel me čujete? Da, čujem, ali prosto ne mogu da verujem da ne možete ni pešice da izađete iz svoje kuće. Pa ne možemo, zato što su iz Rujničku ulicu koji su čistili ulicu, sve nabili u drugu ulicu. Da, to je problem. Znači, treba prosto odneti taj sneg, je li tako? Da. Ja sam zvao... Šta vam kažu u Medijani? Ja sam zvao u komunalnu inspekciju, oni su rekli da će dođu. Međutim, nisu došli. Da. I šta da radim? Treba da bacim na ulicu, znači. Da, pa ne znam. Evo, kontaktirat ćemo direktora Medijane da vidimo šta se radi u takvim situacijama. Hvala vama puno. Da, nije to samo problem našeg gledalca, već i problem nekih drugih naših sugrađana koji kažu da prosto nemaju gde da izbace sneg.
To nije u vašem domenu, ali da se vratimo na požare. Znači, koliko ste imali zabeleženih intervencija povodom požara u proteklih nekoliko dana? Rekao sam na početku da smo približno isti broj kao i ovih ostalih intervencija, odnosno spašavanja na zavejenim područjima. Imali smo i toliki broj požara. Prosto nevjerovatno. Neko bi rekao kako sad usled ovolike zime. Što je jedno dodatno opterećenje za vatrogasno-spasilačku brigadu. Znači, mi sigurno ne možemo ni sve snage da usmerimo na ove intervencije spašavanja. Moramo uvijek imati rezervu. Ta rezerva ne zna gdje će biti upućena. Može biti upućena i ona na spašavanja, može biti na požar, zavisi od trenutne situacije i od dojave. Najčešće su to bili dimnjaci u pitanju, dimovodni kanali u građevinskim objektima. Bilo je i nepažnja od strane građana, požari izazvani u sobama, nameštaj je goreo, što ukazuje na to da je nekom nepažnjom došlo do takvog požara. A i požari dimnjaka su vrlo česti ne samo u Nišu, nego u svim okolnim mestima oko Niša, tako da i jedinicu u Aleksincu, jedinica u Svrljigu. Nije bilo povređenih što se tiče požara. Tako da ipak u tom pogledu nije bilo posljedica, ali je bilo posljedica po građevinske objekte, jer vrlo često požari dimnjaka pređu u požare objekta gdje bude najčešće zahvaćen krov. I u ovim uslovima gasiti požare, pogotovo kad je krov u pitanju i kad je veća visina u pitanju, je izuzetno zahtevno. Iz više razloga. Prvo što je niska temperatura koja brzo dovodi do smrzavanja vode. Tu u nastupu vatrogasne jedinice, znači komandiri znaju kako da se ponašaju, ali opet priroda je i niske temperature su takve da je vrlo teško izboriti se, dođe sa tim svim, može doći do smrzavanja vode i nestanka sredstva za gašenje, što nam se nije dogodilo, naravno, ali jedna otežavajuća okolnost o koju izuzetno treba voditi računa. Dalje, mogućnosti za povređivanje samih vatrogasaca i rad u tim uslovima od promrzlina do padova, od kliznuća i slično, su daleko veće nego kada su normalni uslovi. Ja bih apelovao i ovom prilikom na sve građane da vode računa prilikom upotrebe grejnih tela, upotrebe ložišta, da ne ostavljaju ložišta upaljena i da ne ostavljaju grejna tela uključena u vremenu kada su oni odsutni. Da stalno imaju na umu gde sve te varnice, gde sve ta toplota izlazi, da se popnu na svoj tavan, da vide kakav im je dimnjak, da vide da li negde postoji neka nepravilnost u tom dimnjaku gdje je moguće da varnica izađe, da li postoji neki zapaljivi materijal koji su oni slučajno u toku leta kada nisu koristili dimnjak odložili u blizini dimnjaka pa je moguće da se on zapali. Znači, kompletnu jednu ispravnost. Neću sad govoriti da je potrebno sada čistiti dimnjake. Sigurno nije... Sada je kasno za to i sad je nemoguće. Ali neka imaju na umu ovu priču, pa kad prođe grejna sezona, kad se stvore uslovi da izvrši čišćenje svojih dimnjaka. Samo mi kratko recite, kada upoređujete 2016. i 2015. godinu po pitanju požara, da li imamo tu smanjen broj intervencija ili ne? To su slične godine po požarima. Tu u nekim manjim ili manjim procentima postoje neke razlike, ali to je nebitno. Najveće razlike u broju požara se stvaraju u letnjim periodima kada imamo one sušne periode i kada dolazi do ekstremnog broja požara i zahvaćenih površina na otvorenom prostoru. Onda sezona godišnjeg doba, proleće ili jesen, kad dođe do otapanja snijega ili do većih kiša u jesen, pa dođe do poplava. Znači, također tu imamo povećano angažovanje vatrogasne jedinice. Tako da mogu da kažem da je i prošla godina slična kao i one prethodne godine. Prethodno 2015. Mi u svakom slučaju, znači, spremamo se za svaki mogući scenario, svaku moguću intervenciju koja može da nas zadesi. Evo, ako dozvolite još jedan minut da kažem da
već razmišljamo o poplavama koje će se neminovno desiti posle otapanja ovog snega. Sad, zavisi i od toga da li će to biti brzo otapanje ili, evo, meteorolozi najavljuju i neko otopljavanje za vikend. Kako će to otopljavanje biti? Da li će biti uz neku kišu? Ako se to desi, moguće i bujične vode da se stvore u određenim delovima. A na proleće, kad svakako dođe do otopljavanja, znači na nekim našim delovima teritorije doći će i do stvaranja bujičnih voda i poplava. Jeste. Poslednje uključenje u večerašnjoj emisiji, pošto smo pri kraju. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Ovde je Darko iz Ravnih Del. Izvolite. Interesuje me da li će opet vatrogasci da dolaze za Ravni Del. Zbog čega? Ja sam pomenuo... Ja sam bolestan i moj komšija. Da su krenuli, nisu mogli da su se vratili. Evo reče gospodin Miković. Hvala vam, vi ste upoznati. Da, ja sam pomenuo Ravni Del, selo... Ravni Del? Da, Ravni Del. Selo Ruglica, to je opština Leskovac, planina Kukavica. To je tu. Da. Darko, danas je naša ekipa uložila maksimalne napore i pokušala je da dođe do vas. Međutim, na početku emisije sam, ako ste dobro pratili, objasnio zašto nismo uspjeli da dođemo. Jednostavno, smetovi i nanosi su takvi da buldozer koji je čistio, došli smo do njega. Poslije toga u pokušaju kretanja preko neočišćenog snega, jednostavno i Sanke i Polaris guseničar je propadao i tako da nije mogao da se kreće dalje. Da li ćete već sutra nastaviti akciju? Ja bih vam preporučio da vi, verovatno ste u kontaktu sa policijom iz Policijske uprave Leskovac i sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom Leskovac. Preporučio bih vam da s njima i dalje nastavite kontakt, a ja kao komandant vatrogasno-spasilačke brigade Niš vam obećavam da će vatrogasno-spasilačka brigada Niš pružiti svaku pomoć koja se bude tražila od nas u narednim danima. Dobro, evo, nadam se da je čuo naš gledalac. Gospodine Radovanović, ja pretpostavljam da se sada broj poziva i smanjuje vama, je li tako? I da očekujete da će ti pozivi biti sve manje učestaliji, je li tako? Imajući u vidu da nas za 2-3 dana očekuju već temperature u plusu. Pa hvala Bogu, situacija se smiruje. Jesu i dalje hladni dani, ali je sve manje, kao što rekoste, poziva vezanih za ove hladnoći i za snežne nanose, ali đavo ne miruje, tako da požara i ostalih intervencija i dalje ima, da kažem, redovno, nažalost. Da. Nadamo se da će biti manje, dakle, posla za sve vas. Hvala vam puno. Hvala za sve ono što činite u proteklih nekoliko dana, jer definitivno ako je neko pokazao svoju požrtvovanost u ovim okolnostima, to ste zapravo vi. Hvala i vama. Jer vidimo, izvinjavam se što vas prekidam, ali evo recimo komunalna inspekcija, komunalna policija, je pre 2 dana izdala saopštenje u kojem navodi da su građani u obavezi da očiste sneg ispred svojih kuća, a vlasnici lokala ispred svojih lokala. Svega nekoliko metara je u pitanju, dakle, i već su pojedini građani počeli da negoduju. Zbog čega mora da se čisti sneg? Poruka svima je dajte očistite par metara snega ispred svog lokala, ispred svoje kuće, jer svi moramo da damo doprinos u ovoj novo nastaloj situaciji. Kažete? Pa ja sam hteo da se zahvalim zato što ste nas pozvali da gostujemo i da prenesemo građanima ono što smo mi radili ovih dana, a ujedno bih hteo i da apelujem na građane da, kao što sam uputio apel za upotrebu grejnih tela u stanovima, tako upućujem apel i za kretanje u ovim ekstremnim uslovima na otvorenom prostoru. Znači, neka prvo dobro procene da li je namera i potreba da baš moraju tada, u to vreme, ići od tačke gde su oni do neke druge tačke gde verovatno moraju da savladaju neku kraću ili dalju distancu svojim automobilima, pešice na otvorenom prostoru, u šumskom pojasu, bilo gde. Svakako, ako mogu da izbegnu, znači neka gledaju da to izbegnu, da reše na drugi način. Ako moraju, onda neka provere svu opremu kojom raspolažu, zimske gume na automobilima, lance, sve ono što je neophodno, da nikad ne idu sami, da idu sa više tih mobilnih telefona. A upućujemo apel upravo starim ljudima, jer tako nemoćnim, da ne izlaze ovako u ovim vremenskim uslovima van, već da prosto ono što im treba da to nabave od nekih svojih rođaka, je li tako? Svakako. U kontaktu sa rođacima blagovremene informacije su od itekako
značajne za sve nas, a prvenstveno zbog njihove bezbednosti. Na prvom mjestu znači bezbednost. Hvala vam puno, gostovanje jučerašnje emisije. Želim vam puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala vama, poštovani gledaoci. Ostajte dalje uz program Bele mi televizije. Prijetno.